Cha, given ungiborile mfana, ngithi angikwenzele le voice note ngisho vele okuphuma enhlizweni. Yindaba izolo ufike lapha ukhuluma isisuthu. Ngoba ungilanda eDondoni vele siyaplana kahle ukuthi siyofaka ama CV senze i-door to door eJozi, and wazi kahle ukuthi eDondoni sikhuluma isiZulu, isiSwati, yiwo ama language engiwaziyo. Kodwa mase ufika lapha simaketha singena kulama office wena ukhuluma isisuthu nalabantu. Lo baba introduce kithi wathi ngubaba uMtawung, wena usengikuzwa lapho likai hayi ritengi ngithi given bo wangilahle ekuhambeni. Manje mina sengilapha sengibathe ngiyabuka lapha ngihlahla nje emehlo kusengathi nje nginkukhu ejuju umlomo. Indaba kwenza into so no given mani, cha lento yokungihlaza vele sisakhula sisebancane boyithanda namanje okayeki. Mina kube bengazi ukuthi wena uzawufuna kushayina ngami kulabacashi ngesisuthu bengeke ngihambe nawe mina. No shem uyikhiphile kimi, yazi bengithi sikule nkinga yokungatholi umsebenzi sonke sifuna into eyodwa sinawe and sibambene, kanti wena ufuna kugcama ngami. Hayi mana unanhliziyo uyathonikala. I hope kule sisuthu bosikhuluma izolo bakubize mina bangangibizi ngoba yiyo vele into boyifuna. No bengithi ungumngani wami vele Braaf and Mayfan Tuka, kodwa cha uyikhiphile kimi. Ngiyamangala mina. Hayi riteng hilikai oritsuhile ngithi emadoda. Hayi shema cha uphaphile. Mawuthola le voice note udelete number yami mina yakho sengivele ngiyidelethile ngapha. Yeah.